أزول أزول نسفيس ونسفيس كنت غير السريد كيني غير السريد الصبحي تندان أدنوين ذا شي دبوين يغميسن لا روفي دو براس بوس كيني بوس السبت 25 يناير 2020 كنتسوالي من كويونيت ثلاثة يغميسن أكن مولف كومبيتيسيون انفو سبور اكد لا ديباش دو كابيلي اكد سوالي هذا وليت ذا شو يدبوين نبدو السكنيس انفو سبور كان يدخل الله يون هيك سيت ابرميدي ا 17 à Kinshasa les Canaries n'ont plus rien à perdre يند بلي على حساب بن سايح on va tout donner pour réussir un exploit. Nous sommes capables de battre cette équipe, donc de Wakinin et de à la une, Infosport. فؤاد ديليو أزول العسلمة والعسلمة نونا كويس يعني ويدي ديكشمنا كان الديريكت كينين الله روفي دو براسا كيني تولي هكا ورا 28 يدون يجرسن يعني فؤاد ديليو سليمة مزيغ بلاش كذا درنون ويض تنمير تنون يمد كم يدنا دونك انفو سبور نوليث ذا شو يدينا داخل يخدمت يكونساكري دو اون باج دونك اكادينا ذاكيني اللي كان نوريا بيردر ان ذاكيني الفيتا كلوب ريستورون سور 7 استقسان بن سايح ينادو فاتو دوني فاس او فيتا كلوب كتسوالي مذاكيني زا شوف لا كاميرا تخزر شويه بالليل ديرني ند لا فيكتوار ندو با نوز ايشابي بنو حنجورا نو شونس افون ذا شو إدنا ذاكي إدنا ذاكي يعني انفوسبور إن الدراجي سورا كاليفي فاس ألو اس تونس على حساب كان يخدمون الذاكيين سويد أكد ساعدو سورا لا بير سنترال sera reconstitué. Mellel sera de retour au pays lundi. Les Kabyles à l'hôtel Narasensin Pullman. Karouf jouera l'attaque à outrance. Le 11 probable, le 11 probable كان يسولين انفوسبور دونك بنبوط بالليلين زغدان سعدو سويد عداتي رايح بنوا بن سايح جوما اكد حمرون بالك تيرون من بعد بنوح. Voilà, l'équipe sera de retour au pays demain. Donc, elle se gagne avec le rôle de Ardakini, donc, le Wakini et des bons infosport, on a des sourants rares compétition. Compétition, un des noms, l'oreille à Kinshasa, Allo Rades, qu'est-ce que des points d'Akini, chez tout peut arriver. Ibanj, on veut notre première victoire. Karouf, on peut triompher. Hamroun, c'est notre dernière chance. Un match de taille pour Juma dernier. Dwakin et point à la une compétition. Adoualim, des choux et des bons le développement et des bons ذاكينين عندنا وين ثم زوالوث ذا فاش فيديو ذا شي دي بملال حقا ذاكينين اكاثيدنا دونك كومبيتيسيون دينا ثنمية ثنسن وموان اثنين قارن دندد بوين اين intervenant dans la soirée jeudi dernier sur Kabylie News Télévision. Le président de la GSK a réaffirmé que son équipe est déterminée à revenir avec les 3 points de la rencontre contre l'AS Vita Club. Donc, le fait Citinari, déjà, c'est une reconnaissance et dernière, c'est le respect de l'éthique. قريت دي شحال دافريل لا وين غيتساوي لي فيديو وتسيتينا ميم با نساتنتي بوين تسوي انا تيليشارجين وتنترنسن يكرا لي باج كني فيسبوك يعني العجائب ذاكين يزون ريسبكتي هما ليتيك عندهم يدنا نسد وين لانفورماسيون هكذا كاين
Donc, je suis en contact permanent avec Shay et Karouf. On doit gagner, on a dû attendre le résultat de l'EST. Shay choisira entre Daraji et Boulahia pour la licence africaine. الوقت ديال لا يشرا الزمن تاعنا نكون نشريف من لا لينا يعطي أكاكير. Qui prendra en compte le résultat de l'ES Tunis et la forme des deux joueurs. شيء نسردي خيرا ولا يكمل. La FIFA qualifiera bientôt الطوبال وذاكيني يبوي ديرني كنا في دينا دي la communication ديالنا il doit des fois il faut être agressif باش تدفع في يمانك. Donc, c'est un dernier point de voir l'option d'un coach local écarté. Est-ce que ça, est-ce que خاطئ؟ لكن من بعد ديفين من بعد نستكشف ملال من تيشكي سا لوكاسيون نوت فيتيد بان شريفاسيون غايون بور prétendre à la qualification. Réunion jeudi soir avec les joueurs يخدم donc le directeur général Nassim Ben Abdelrahman يخدم réunion générale avec les joueurs و le staff technique كنتظرم نسيم بن عبد الرحمن الانسان وين لا ديليغاسيون على كينشاسا ذاك كاروف triomphe à Kinshasa à Katidina. In dernier les joueurs ont récupéré. هذا وليد اش ديالنا ذاكيني يند لورايا كنزيزا الو رادس غرا على كل حال باسكو الى الماتش نظن تسمح سيسن رواندا نظن رواندا كانت تخدم لو اس تونس اكو الرجاء فوالا. Le deuxième match est réel. Dakini, défi physique, un match taillé pour Juma. Donc, l'ultime séance hier à l'heure du match, un visionnage de vidéo. Dakini, on a les moyens de revenir avec une victoire. On va tout donner sur le terrain. On est très motivé. Tout peut arriver. On veut notre première victoire. C'est l'entraîneur Vita Club. Donc, on veut notre première victoire. Cameroun, c'est notre dernière chance. Donc, il y a une compétition السكينين غافين يعني الله جيسكا تولد مواليت ديباش دي كابيلي ذا شي بوين كسواليم à la une Ligue des Champions Vita Club GSK aujourd'hui à 17h gagner et attendre que le match نظن مكان voilà. Donc voilà, gagner et espérer داكيني يزيد خدما. Les péripéties, il n'y a pas grand chose à l'article la GSK elle joue sa dernière carte. En même temps, tout dépend du match l'ES Tunis ou le Raja. دينا رديفين اميك لافونير الى كومبيتيسيون كيني بول لا جي اس كا مني هذا تربح وحضرت كان السوم هذا دنوغال تم دي ساكيني ما تبغى ما تقيم ميدنا الوقت الماتش اثن نزاه نتابع الماتش نزر رواندا يبوظ ومام طون غادا نسكومونتي اونصومبل وحيد ما تبغى ما دي كيميدنا روحو تدا في الخمسه تساون اني لي اون ديريكت عند الزمر ما تسيولم ولا دويم الراينون غفاين ايدي ضرون غف الماتش ام كيساعداي ونزرا بول مومون نورمالمون نزرا كان بتتر بين سبور هذا التلفزيون دونك هذا دواليث الماتش كيني الواحد تولد نغال ذاكيني غال السبور هو الدال ذاكي ريجونال 16e جورني دفت لي ريزولتا ياكيني دونك تيشين تخسر زات الشراكة تخسر الدوميسيل 1-0
ولاد موسى تربح تجلبين يونس وين غير ولاش أزفون تخسر أدوميسيل كونتا تكسرين سينيسوين غير يون شرقة تربح جزات الأقصر سينيسوين غير ولاش لو دبليو بي الصولة خدم ماتش نول تكون سعر بتيزي وزون ولاد ودا ميزور تخسر يونس وين غير ولاش زاد واد السمار سين يا غزران واد يسافن سين يسافن دونك فوالا دونك تخسر ودا ميزور تخسر دي التراين لو اس ام بودواو تخسر ولاد نسات زاد من برج الكيفان 3 يسوين غريون القبة تربح 5 يسويين غير ولاش الزات اليو اس ام درع بن خدا بيد الطريحة درع بن خدا تبيد الطريحة ذي القبة فوالا 5-0 تشكرت هذا وليت ريجيونال 2 جروب ان دونك وين ريجيونال لكن ريجيونال 2 جروب ان هذا ولي لي ريزولطا جي اس بوخلفة لكن يعرف تيزي وزون تخدم ماتش نول نسات جي اس اقبو 3 يسويين غير 3 درع الميزان اكو تربح برج منايل وير بي برج منايل 3 يسويين سين عين بسام تربح بوغنين يونسويين غير ولاش بيرغبالو اكو دو صمام خدمت ماتش نول ولاش تدميت تربح بويرة سين يسويين اليوان اكو الصدوخ تربح تيمزريت سين يسويين غير ولاش اقبون تربح او اقبون تربح السعر بي خراطة سين يسويين غير ولاش الوقت لو اسم بجاية اكزومت ذكوينا تاكيني فوالا دونك دلوقتي ليسونسيال لي زانفورماسيون يديلان لولمبيك كود ديترون لو سي ار بي خلاطة دونك l'Olympique Bordeaux atteint à la tête de la régionale 2 groupe 1 ماذا كاين la GST Chine elle ferme la marche voilà donc c'est la phase retour هذا كاين championnat de régional 1 donc les Olympiens qui étaient à la deuxième place avant cette journée ont laissé des plumes en déplacement face à la lanterne rouge, l'USM Sherigan, voilà. مازال نسوغ un peu plus de détails Raphaël Kinin. Dakini dernier Dena 17e journée un temps l'US Benidouala pour le rachat donc il a قد سربح voilà. Dakini interrégion pas de droit à l'erreur pour la GSA il a قد سلعب كنيلاق donc voilà de نورا le plus en détail غاف تمسالكينين ارزات حذر تسميهم غاف الخمسة دا ساون ما تبغى ماذا دي كميدنا عندنا ادنويث غاف تمليث لا جي اس كا اون ديريكت دن كومونتي اون ديريكت عندنا تزمرم ويا يكون وين اد سيولم واد كومونتي اون ديريكت يدنا تنمير ثنون جاكون دي الخير لهنا ونيني بون جورني تنمير ثنون اكو يديك شمو ودي غادي في كان داكيني بتي كومونتير نصار ولا غويد النصار يكلو بركان يكاد يدنا ولا يوسف كاسوري فؤاد دليون سعيد بابا حمزة جي اس كا يدير ديدين كريم حاج وعلي جفال مجيد ألويس حمزة جي اس كا كريم حاج عرب إطوال ماسيلفا سليمة مزيغ فوالا فؤاد يون نعطي ديجا تنمير تنون تسمني غاون
أسيلها الناس العالي ناس نراها سورتو كون ولا ماجوريتي أقول لك كوني تمورا من برا نوض مع السكي جورني دوروبون فوالا قيمة ديالنا غاف الخمسة د ساون ما تفغم نقصرت غاف لاجيس كاع تناوي انيكدوت امثي ذاك اللي غادي تساوي سمير يصد صاين عطاس تنميرتي سمير وديك شي مرا نصبح كي بالك يطفي الشغل اسني تنميرتيك فوالا تسليمت فلاك وكنت تسارع سورتو تساوي غادي معاين العالي يشبحن تنميرت نون مرة ارتفات